page 62 et 63 ka tafsir Qur'an 2. Allah dali lan tanalul birra on heɓata ɗiggere nden hatta tunfigu ha itton sadaka mimma tuhibbuna immorde konko yiɗuɗon. wa ma tunfigu kala non ko ittuɗon sadaka min shay'in immorde piiji fa inna allaha aray Allah bihi ɗum alimun ko anduɗo. kullu ta'ami dendanangal ñameteji ɗin kana hari hiɗi ɗi laatike hillan ko dagani noɗi hari li bani israila wonande ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen illa ma harrama israilu sona konko annabi yaquba harmini ala nafside hoore makko min qabili ko adi an tunazzala tawrata jippinede. ayon no mari sababu nuzul. ul wi'u fa'tu adde bi tawrata on fatuluha jangonde daron in kuntum sollatike sadiqina ko gonga mo. faman iftara awa do kala finuɗo ala llahi liɓi e hoore allah alkadiba penale min ba'di dhalika ɓaw ɗum fa ulaika haray ko ɓen ɗon humu zalimuna woni toñoɓe. qul yeetoɓe sadaqa allah gongi Allah woli gonga. fattabi'u koni jokke millata ibrahima dina annabi ibrahima kan hanifan kanko fewuka wama kana onal minal mushrikina jihadu shirkuɓe. inna awwala baytin ande no arande suudu wodi alinnasi waɗanandu yimɓe ɓen kaɓe rewa Allah lalladhi ko ndum bi bakkata wondu makka mubarakan ɗum ko hebbinandu barki wa hudan ko ndu pewal lil alamina wonande tagore nden. Allah mi torike ma naɓugol lan e ndun suudu laawi hakkunde hajjugol e waɗugol umra e juuroyagol min e zurriya an on e ɓe wonɓe lan jentade allahumma amin. fihino e mayru ayatun mandeji bayyinatun ɓanginaɗi maqamu ibrahima wano darorde annabi ibrahima nden e goɗɗi go'o. wa man dakhalau kala natuɗo e mayru akhi kana ray o laatike aminan ko hooliɗo yo Allah okkoran hoolare ko on ko e ndu sabu natugol e mayru. walillahi awa ko Allah wodani ala nasi fawgol e hoore yimɓe ɓen hijjul bayti hajjugol ka suudu kaaba man istata'a kala heɓuɗo laawol ilahi yahugol e mayru sabila laawol. Allah newinan Allah okkan min abdoullahi kala laawol yahugol e ndu suudu hajjoya min e ɓe wonɓe lanjentade. wa man kafara kala yedduɗo heɓa jawdi ha gayna dullare yedda ronka yahude ko haaju makko fa inna Allah ande no Allah ganiyun ko patron yondiniɗo anil alamina gayi tagore nden. ɓoli ya ahlal kitabi kono yimɓe defte lima takfuruna ko honɗum yeddanton bi ayatillahi ayaji Allah ɗen wallahu Allah shahidun ko seeditiɗo ala ma ta'maluna e dow kon ɗon gollude kon. ɓol wi'u ya ahlal kitabi kono yimɓe defte lima tasudduna kon ɗum sakkanɗo ɗon yimɓe ɓen an sabilillahi ɓantugol lawol Allah ngol lawol dina Allah kan. man amana on gomɗinɗo tabghuna e ɗon ɗaɓɓana dina Allah kan iwajan oñaje wa antum ta'anu shuhada kon seeditiɓe. wamallahu Allah wonali be wafilin ko welsindiɗo amma ta'maluna gay ko kon ɗon gollude himo andi. ya ayyuhalladhina amanu kono e gomɗinɓe in tuti'u si tawi tundo on ɗoftike fariqan fedde min alladhina immorde ɓeɗo utul kitaba okkaɓe defte son ɗoftike ton yoga e maɓɓe yaruddukum ɓe ruttay on goy mbaɗa imanikum ɓawa gomɗinal mongal kafirina won ton heferade. wa kayfa takfuruna ko honno yeddirton wa antum onon tutlahi no jangede alaykum e dow mon ayatullahi ayaji Allah ɗe wa fikum hino hakkunde mon kadi rasuluhu nelaɗo makko. wa man ya'tasim kala jogitiɗo billahi ka Allah faqad hudiya haray gomɗi on ɗon fewnama ila siratin faade lawol mustaqimin fewngol. ya ayyuhalladhina amanu kono yo gomɗinɓe ittaqullahu le Allah haqqa tuqatino hana hulirede noon wala tamutunna wata on mayude illa wa antum sawnara ono muslimuna kon julɓe. wa tasimu jogite bi hablillahi ɓoggol Allah ngol jami'an on nden ndangal wala tafarraqu wata on sertu wadhkuru jante andi ton nimatallahi nemaji Allah alaykum ko waɗi kon hoore mon idi kuntum tumande latino ɗon aada an ko on ayruɓe fa Allah fa o wowidiri kanko Allah o weldindini legol bayna qulubikum hakkunde ɓerɗe mon ɗen fa asbahtum wontuɗon bi ni'mati sabu nemaji makko ɗin ikhwanan ko on musiɓɓe nene gotoɓe. wa kuntum laatiɗon ala shafa hufratin hiɗon e dow toni ngayka minan naari immorde yiite fa an qadakum kanko Allah o dandi on o suuti on ko yiɗon wonu selli min ha immorde yiite ngen. kadalika ako wanu ni yubayyinu Allahu lakum Allah woni on ɓanginirande ayatihi ayaje makko ɗen la'allakum hino gasanon tahtaduna on feeway aya on hino mari sababu nuzul. waltakun Allah daali yo wonu dey yo heɓo min ko me moɗon ummatun mofte yad'una ɗe no nodda ɗe no waajo ɗe no janna ilal khayri faade moƴƴere nde
wa ya'muruna beno yamira bil ma'ruf ko moƴƴi wa yanhauna beno hada anil munkari ko anya wa ulaika ko ben do humul muflihuna ko be woni malaɓe wala takunu wa ta'an la kalladhina wa ben tafarraqu sirtube waqtalafu be lutondiri min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bawo banganduyeji din aribe wa ulaika ben don lahum nodan bi adabul lette azimun mawnude yawma tabyaddu nyande rawnoyta wujuhun geece go wa taswaddu bawla wujuhun geece go fa amma alladhina amma ben iswaddat be bawloyta wujuhun geece mabbe de be landete akafartum e onon on yeddune ba'da imanikum bawo gomdinal mongal ala ko be jabo sina be wi hi Allah wi ana be afadu go mede al adaba lette den bima kuntum sabukum kulati don takfuruna idon yetta wa amma alladhina amma ben ibe yaddat be rawnoyta wujum geece mabbe den fa fi rahmatillah ben do woni e nder yurmede Allah den hum ben don fiha ka nder aljanna ka nder yurmede Allah khalidun ko be luttata tilka dum do ayatullahi ko ayaji Allah denni natuluha meden jangade alay kay do ma bil haqqi sabu gonga